ljudi iz ozbiljne kuće, kao što je Olimpijski komitet, su došli u ozbiljnu kuću, kao što je vaš list Blic. Mi dugo vremena pregovaramo o ovoj saradnji. Sačekali smo da Blic kao respektabilna novina i list potpiše sa drugim sportskim granama, sa odbojkom, fudbalom, rukometom i tako dalje. Pa smo onda i mi došli na kraju na red. Zadovoljni smo što smo ovde. Naravno, borit ćemo se da imate o čemu lepom da pišete. Svakodnevno radimo na tome. Olimpijski komitet je tome posvećen. Hoćemo da probudimo i naše ljude u Republici Srpskoj i u malim gradovima po Srbiji. Svakodnevno idemo tamo. Bili smo pre 2 dana u Pirotu i Zaječaru. Idemo dalje da obilazimo zemlju, da pravimo dobre rezultate. Iza mene su ljudi koji su u stvari protagonisti. Mi smo epizodisti, ovi ljudi, šampioni koji su iza mene, oni zaslužuju pažnju i vašu i našu. Mi ćemo se truditi da vam damo što više posla, da nas hvalite. Pa mislim da je ovo jedan izuzetno značajan događaj u životu i radu Olimpijskog komiteta, a nadam se i u radu Blica, i ova saradnja treba da u stvari da nam putokaz kako ćemo raditi u buduće, jer mi gajimo izuzetno velike ambicije za Olimpijadu u Tokiju 2020. i mislim da nam ta medijska pažnja koju treba da dobijemo u praćenju naših vrhunskih sportista, u ostvarivanju rezultata koji će biti od značaja za celu zemlju i da ćemo se, nadam, postići veće rezultate nego što smo imali u Riju. To znači da jedna ta međusobna kohezija će biti izuzetno važna, da se i nacija pripremi za određene ove rezultate, ali i da sportisti dobiju adekvatan pristup novinama, odnosno medijima u budućnosti. Veliko mi je zadovoljstvo da smo danas u redakciju gostili predsjednike Olimpijskog komiteta sa kojima smo napravili dogovor da pratimo sve aktivnosti naših sportista do Olimpijade u Tokio, nadamo se i dalje. Drago nam je da je Olimpijski komitet prepoznao u Blicu pouzdanog partnera, jer je sport jedna od stvari u srpskom društvu koja najbolje funkcioniše i čime se ponosimo, i Blic će se potruditi da ovom olimpijskom ciklusu prati sve sportovi, mali i velike, da svi imaju podjednaku podršku i zastupljenost i da se radujemo u Tokiju medaljama. Vidimo ovo kao priliku da dodatno na pravi način ispratimo sve one rezultate koje će naši nacionalni timovi i individualni sportisti postizati na putu ka Tokiju. Sigurno da je ovo velika stvar, s obzirom da znamo da medijskim kućama nije lako u današnje vreme, i ovo je sigurno poslovno jedan veliki zalogaj za kompaniju, ali velika stvar za Olimpijski komitet Srbije. Pa ja vidim to kao jednu zajedničku saradnju krovne sportske organizacije u Srbiji i vodećeg sportskog medija sportskog, sa željom da dadnu još jedan veći doprinos u afirmaciji i rekao bih jednoj potvrdi svega ovog što sport čini već godinama unazad, a uvjeren sam da će tako biti i u budućnosti. Mislim da je sport da Blica već nametnuo u dijelu sporta kao vodeći mediji u našoj zemlji, i očekujem da će u tome istrajati i u godinama koji su pred nama, i da ćemo svi zajedno kroz Olimpijski komitet, zajedno sa Blicom, dati puni doprinos našim olimpijcima da nas što uspješnije i kvalitetnije predstavljaju na olimpijskim igrama u Tokiju. Veliko mi je zadovoljstvo što smo posle fudbalskog, rukometnog, odbojkaškog i košarkaškog saveza zaokružili medijsko sponzorstvo sa Olimpijskim komitetom, koji je vrh piramide srpskog sporta. Blic će afirmativno podržati i pomoći i pružiti svaki vid podrške našim sportistima na putu do Tokija 2020. gde ćemo, nadamo se, okititi se sa još više medalja nego što ih je bilo u Riju.